ya Yesu. Dusome Samueli wa mbere. Ndaganira gusa intambwe 10 zatewe Dawudi kunesha Goliyati. Ndazicamwo haje amatema abiri gusa namavuga ngo kubera umwanya ntabwo ari nyinshi. Asifiwe sana. Ibice 17 umurongo wa 17 dutuze nidushaka dutangire ku murongo wa 20. Turavuga umwanya mutoya nanje ko ndo mashaka guhudumiye. Asifiwe sana. Hallelujah. Ndabasuje mwese mwizina rya Yesu. Hallelujah. Wa musomyi mwiza umuhereze mikro kugira naho dusoma honyine gusa kugira ngo twiruke kera mwatsi. Beya ndaza gukorana nawe. Asifiwe sana. Urabizi kuko ni ngombwa uje ku kidari natwe dutanga ijambo. Asifiwe sana. Ibintu bigende neza mu izina rya Yesu. Ndabizi kuri inshuti yanje. Amen. Samueli wa mbere ibice 17 umurongo wa 20 naho dusoma honyine turavuga ijambo rivuga ngo kuba mu butsinzi bw'Imana. Asifiwe sana. Eka dusome. Haravuze ngo nuko Dawudi azinduka mu gitondo asigira umwungeri ntama ze. Yego. Yenda ivyo bintu aragenda nkuko Yesaya yamutegetse. Arasukira aho bakikije amagare aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana. Yego. Komeze no murongo. Komeza aho hepfo. Ku murongo wa 21. Nuko Abisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba. Yego. Urugamba rwerekana n'urundi. Maze Dawudi abitsa umurinzi w'ibintu mutwaro we. Naho ngaho. Manuka gato. Haravuze ngo aravuduka aja mu ngabo. Yego. Aramutsa abakuru be. Akiganira nabo muri ako kanya ya ntwari y'Umufilisitiya w'Igati witwaga Goliyati asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya. Yego. Atangira kwiyamirira nkuko asanzwe. Dawudi arabyumva. Abisirayeli bose baramutswe basha ubwoba. Yego. Baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati aho mubona uriya mugabo uzamutse nukuri azanwe no gusuzugura Isiraheli. Umuntu uri bumwice umwami azamugororera ubutunzi bwinshi. Mukurikire Yesu amashimwe izina rye. Turashimye kuko twataramye. Amen. Jewe ndi wa hano ariko naringize iminsi ntaboneka hano. Ariko guhera uno munsi muvuge ngo amen. Ndiyandikishije mu izina rya Yesu. Amen. Ko ndabona hari urugamba rukomeye hano rukomeye cyane. Hari akazi kabisa. Kandi iki gitaramo Imana yo mu ijuru kirimo umwuka w'Imana. Asifiwe sana. Shimiye kuba nabonye abantu benshi batandukanye tutari dusanzwe tubonana. Imana yo mu ijuru bagirire neza. Asifiwe sana. Hanyuma rero tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ariko Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Taho bitandukaniye n'uyu muvandimwe. Asifiwe sana. Kuko taho bitandukaniye yavuze kuri Faraho avuga kuri Kuru. Asifiwe sana. Nari navuze ngo ninja kubaganiriza cyane nuko ko ndabona umwanya. Nari navuze ngo ndavuga hejuru yo gutsikamirwa nibihe. Muvuge ngo amen. Ariko twiteguye guhamagarwa ibwami. Amen. Ariko no munsi muvuge ngo amen. Tubaganira ijambo rivuga ngo intambwe 10 muvuge ngo amen. Zidutera ubutsinzi mu izina rya Yesu. Zidutera ubutsinzi muri Kristo. Intambwe 10. Intambwe ya mbere
Bwana asifiwe. Ni ukugira imana. Asifiwe sana. Hari abantu mu buzima bwabo bataza bakorana n'Imana, bagahata, bagapfundikanya, bakagira gute, ukama witwa ngo uri revera cyangwa uri bishopu cyangwa uri umuyumbe runaka, ariko mu buzima bwawe ni ubuzima bwo gupfundikanya, ntugira imana muri wewe, ariko ubuzima bugira imana muri yo. Muvuge ngo amen. Amen. Asifiwe sana. Hallelujah. Twasomye ijambo rivuga ngo Dawudi ngo Isa aramubwira ngo genda ije kuramutsa bakuru bawe kandi ngo bajanire iki? Ihamba. Aragenda ngo ashitse aho hantu, niyo twasomye ngo abitsa ihamba umuntu ushinzwe stock. Reka tubivuge neza, stock harya mu Kinyamurenge niki? Ububiko. Ngo abitsa ihamba umuntu ushinzwe stock aho ngaho mu bubiko, ngo aramanuka aja kuramutsa bakuru biwe. Ngo bakimubona baramubwira ngo se intama wazisigiye nde? Twadutama wadusigiye nde? Muvuge ngo amen. Hallelujah. Ngo nje kumva yumva ngo Goliath arimo aratuka Israeli kandi ngo arimo aratuka n'Imana. Muvuge ngo amen. Ayi, hallelujah. Intambwe ya kabiri ni intambwe yo kubumwe. Ubumwe ni ukuri. Hari abantu baza bakorana mu itorero ugasanga no kuzuzwa ntibiza bisaba kuvuga ngo abantu benshi, cyangwa ntibiza bisaba kuvuga ngo muzi kuvuga kundi n'ibindi byose. Ubumwe nizo mbaraga mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Ubumwe. Bwana asifiwe. Babiri bahujije Imana izeyamibaganiriza. Ariko gukorana ikivunge, gukorana mu gisirimba, gukorana mu ijambo n'ibindi byose mu ikanisa n'ibindi, mu mutari hamwe, Imana ntizivuga. Muvuge ngo amen. Imana ndizireba ubwinshi, Imana ndizireba uburanga, Imana ndizireba ubuvugizi, Imana ndizireba iki? Muvuge ngo amen. Imana izireba mu mutima. Dawudi ngo yiyunga kimwe n'abandi. Muvuge ngo amen. Urugamba rukomeye, urugamba rugoye. Muvuge ngo amen. Uzuba kimwe n'abandi. Zameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ninamtazama yupo, nimeona kazi. Jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ai ninamtazama, nimeona kazi. Zamana asubero, haleluya. Bwana asifiwe sana. Hanyuma Dawudi ngo yiyunga kimwe n'abandi, abaza makuru y'urugamba. Hanyuma ngo yumva Goliath arimo aratuka Imana ya Israeli, arimo aratuka na Israeli. Muvuga ngo amen. Aravuga ngo uriya utuka Israeli agatuka n'Imana, uwo mwica byogenda gute? Muvuge ngo amen. Ayi, muvuge ngo amen. Bwana asifiwe sana. Amagambo ngo yamagenda aragenda ngo ashikira ku mwami ari we Sawuli. Bwana asifiwe. Hanyuma ngo Sawuli ngo aravuga ngo nimumuzane. Umve intambwe yarwanye nayo. Tiyitaye intambwe ya kangahe? Ya gatatu. Tiyitaye kuba mu kintege. Muvuge ngo amen. Bwana asifiwe sana. Hanyuma ngo bakuru baramubaza ngo se wewe ni wowe harivuga makuru hano hantu muri runo rugamba rwananiranye, twebwe twambaye amajenero n'ibindi byose na uniform n'ibindi byo tumaze iminsi ku rugamba, none mwene data wowe umuhereze. Ai, muvuge ngo amen. Amakuru ndazabura kumenyekana. Muvuge ngo amen. Iyo ufite ijambo ry'ubutsinzi muri wowe, iyo ufite Imana muri, muvuge ngo amen. Intambwe ya kane yaramubwiye ngo yabasimigisha y'Imana. Muvuge ngo amen. Aravuga ngo kera naragiraga intama. Muvuge ngo amen. Hai, haleluya. Ngo naragiraga intama, ngo idubu zikaza, ngo n'indaro zikaza, ngo nkayifata nkayambura intama, ngo nkayifata nkagira gute, kayishwanyaguza. Muvuge ngo amen. Imbaraga mugifite. Muvuge ngo amen.
n'izirya mugifite cyangwa musigaye mukorera gusa muri pirati. Birasaba kuvuga ngo abantu bongere kandi biyegeranye baswa kandi bashakisha izindi mbaraga. Muvuge ngo amen. Bibiliya ivuga ngo inda ni y'ibiryo ni y'ibyo kurya, ngo ariko kandi ngo yayivuze gute kandi burya navyo n'ivyinda ngo ariko byose izabitsenya. ni gute umuntu wabaho mu buzima w'umukristo ukamurya guhera ku itariki ya mbere y'umwaka y'ukwezi kwa mbere ugaheruka kuri bonane yo kuri bonane birya byo kurya kandi duherukana sivyo bizabiheruka umwaka uracyarimwo gusa urya ngo mara uvuga ngo kurashaka Imana. Nibo bantu baza batobera abantu bano gitaramo, ariko imbaraga z'umwuka Dawudi aravuga ngo njyewe, muvuga ngo amen, nagaza ngena ngafata idubu kayaka ng'umwana w'iki kayaka ngayivana mu mwana w'intama ngayifata ngayishwanyaguza. None Dawudi yamavuga, Sawuli yamavuga ngo sawa ndabyemeye, niba kwambike uniform ngo bamwambika ngo imyambaro y'imirwano yose, tukaza wambara imirwano itari yawe. Mu gisirimba uriyo, mu ijambo ngo niwe wayisaba, mu biki byose kwerekwa ni wewe, n'ibindi byose utarabisigiwe. Umuntu wasigiwe ijambo azagaragara mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe sana. Halo! Intambwe ya kane Dawudi ngo baremigisha. Umuririmbyi aravuga ngo yibare tusige n'umwe ngo eraga n'imyinshi niyo kugira guti niyo gutangaza. Muvuge ngo amen. Ngo amwambike Dawudi ngo yamavuga ngo ibingibi ntabwo nabimenyereye. Iyi nimero si yanje. Hari umuvuga butumwa numvise ejo wundi ngo yarimo buyumva ngo abagore bamwe bamubwira ngo akazamubwira ngo werekwa bavuga ngo ariko ngo wakweretswe ngo arabahindukira na tese byaga ngo vuga gute Yesu. Muvuge ngo amen. Ai haleluya. Ese mwari mubizi ko kwizera nako kuvuna cyane gute kugira ngo byakire? Kwizera n'imbaraga ziteye ubwoba zazimanuka ziva mu ijuru, zaremwe n'ijuru, zikisharirwa n'ijuru, zanyuma ijuru rikaryohereza rikavuga ngo nga uriya ni ugomba kuba umuyoboro kugira ngo atange igitaramo mu izina rya avuga amakuru. Ariko si ibya gutya oye bibiza biva. Intambwe ya gatanu muvuga ngo amen. Haleluya. Haleluya. Dawudi ngo ntabwo yitaye, muvuge ngo amen, ku mbaraga ze, yitaye ku mbaraga z'Imana yo mu ijuru. Muvuge ngo amen. Bibiliya ivuga ngo ntabwo turiho ngo ni Kristo uriho muri twebwe. Muvuge ngo amen. Dawudi ntabwo yitaye kuvuga ngo yisingize kubw'imbaraga ziwe, ahubwo yahanze Imana ya Isiraheli imuhereza ibyiringiro byo kwitegereza Goliyati utariho. Muvuge ngo amen. Aravuga ngo uriya no mwica mu izina rya Yesu. Ko ndabona abantu barambiwe ngo se ziragera 10, reka ndangirize ku ya 10 niyikomeye mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Ibindi byo bitangira Minervari. Intambwe ya 10. Haleluya. Dawudi yari yiteguye guhereza Imana icubahiro mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Mana numpereza ica Goliyati kagarura Imana muri Isiraheli. Muvuge ngo amen. Kagarura Imana muri Isiraheli, kagarura Imana muri Isiraheli. Muvuge ngo amen. Isiraheli bari baratinye, Isiraheli bari bagowe. Dawudi Goliyati yaza yivuga gutya bakama bijira mu mwobo, ariko bafite Imana n'ibihumbi. Hari umuntu umwegeze kumbwira ejo bundi, arambwira sanga ni igikire gikomeye cyane, ariko cy'ubugugu ukomeye cyane, ukomeye nukuri. Andaza mu wiwe yamambwira ngo arakeneye cyane ngo bikomeye, ariko hapana hano muri kino gihugu, mu kindi gihugu. Ngo amara arambwira ngo hari miliyoni 150 ziwe z'amanyarwanda ngo zagiye,
ngo kandi zajanwe n'umuntu yari yakubise komande nimba ari ibintu by'ibyashari iyo ngiyo ngo none muvuge ngo amen. Ako narahumye n'ukuri kw'Imana. Halo Mungu ni yule muvuge ngo amen. Imana izikogota igakogota mu izina gwari yaturi imbere yawe muvuge ngo amen. Uyu munsi Imana kurushimwe ry'Imana ryonyine niryo rizarigira gute biravuga ngo kwishimira ngo Uwiteka muvuge ngo amen. Nizo mbaraga gusa zonyine gusa uko ari abantu bababyinira ubusa hano gusa bababyinira gusa gusa akubita gucya keyboard gucya mukamumva neza emotion zose zazamutse ariko ngo kwishimira Uwiteka muvuge ngo amen. Kwishimira data uwo muntu oya ni imbaraga nazo za karama. Bwana sifiwe sana. Ngo ndaremwo Imana yari yaraye mu wiwe. Erega sitwe turiho kubw'imbaraga zacu ahubwo uri umuyoboro wundi muvuge ngo amen kugira ngo uhinduke umugisha kuri we. Kandi ibyo dutunze sibyo bikomeye cyane ku isi byamamaza ubutsinzi bw'imbaraga bw'ubukire ahubwo muvuge ngo amen. Ibyo Kristo yaremeye muri twebwe haleluya tutarabaho haleluya ukunguku wosenga isengesho rivuga ngo ma huza nibyo wandemeye ku isi kugira ngo bize ubyizeye neza imitoga yose yo kwa mipariki wawe ariko igitangaza kubera kutabyizera haracyari protect. Bwana sifiwe sana. Hanyuma umva ijambo muvuge ngo amen. Ndaraho hantu ndahudumiya iraharara neza hanyuma ndahudumiya mbwira Imana ngo Mana ugarura ishimwe kuri uno muntu mu izina rya Yesu kugira ngo bimenyekane kuko waraye hano hantu apana njewe sindiho ahubwo ari isezerano muri jewe muvuge ngo amen kuko no muhindukira umugisha mu izina rya Yesu. Waje kuba kigihe cyo kubicaye gutya nama mbona raje na telefone ayihuta isa none uyu wacu yahinduka byacitse yamambwira ngo baramuhamagaye ngo wa muntu yagarutse mu gihugu ngo none ngo naye amafaranga yiwe ngo ndiyarusha yakoraho habe n'ijana na rimwe ngo kuko ibicuruzwa byageze gute ngo byarabuze none nayo ngaye uzigitangaza muvuge ngo amen. Ariko abantu bazagira ngo none muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Erega ntabwo dusenga kugira ngo twakire ibiturutse mu bitangaza Imana ikoze muvuge ngo amen. Dawudi Imana yabwiye Dawudi nani uriya Shimeyi yamaze kumutuka cyane aramutokoza aramwica hanyuma intwari yiwe ngo uramubwira ngo ariko byoshoboka kuko twafata ka Shimeyi tukakagira gute tukakazingazinga. Dawudi kubera kumenya gusenga no kumenya Imana yamavuga ngo ariko wobwirwa niki kuko uriya Shimeyi hayivuga kuriya wantutse kuri mfite ubushobozi kuko no muzingazinga ariko yoba ari Imana yamutumye muzamutinya Imana muvuge ngo amen. Uziko yamperekeje ni imodoka neza ngo nje muri Kenya kazana amabango itikeyo yo kuja muri Kenya ibi bintu Imana yarayikoze none uko sino cyara kuri ku kibuga cy'indege ngo mugoroba niture Nairobi ko no gutekereza ko abantu ariko ngo ngire gutya ndatekereza kandi natekereje tumaze gutandukana niho natekereje habe no kumbwira ngo mwaramutse habe no kumbwira ngo tuzomenya telefone ngo yo muri Kenya tibyokunda. Erega ibyo dusengera byose ntituba tubiteze ku nyungu z'abantu ahubwo tuba tubiteze muvuge ngo amen kubera kuko Imana yaduhinduye inzira mu izina rya Yesu. Dawudi yari yiteguye kugira ngo agarure ishimwe muri Isiraheli mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe sana. Ariko narahumye n'ukuri kw'Imana tuza akakarengane kose kari muri kano karere
abantu bapukura n'isi yashize n'igitangaza hobo mukiranutse umwe gusa akagarura ishimwe ry'Imana muri Kayori muvuge ngo amen. Amadosiye yocamwe neza mu izina rya Yesu. Dawudi ngo aramanuka muvuge ngo amen. Izo ni inkuru muzi ngo ashitse Goliyati ngo aramusuzugura aramubwira ngo wewe niwo batumye umwana ungana gutyo ni wowe tworwana worwanya Imana ngo bishoboke se. Dawudi kera Goliyati ntabwo yapfuye cyagihe amuteye ryabuye ryitwa kwizera, ahubwo yapfuye abyakira kuko ari bumwice mu izina rya Yesu. Igitaramo turimo ubutsinzi twahawe muri kino gitaramo si ubwo tugiye gusozerezaho, ahubwo nubwo twatangizanyije muvuge ngo amen. Tukiva mu rugo tugatekereza Imana ya Isiraheli, twashika hano tukizihiza gusa amashimwe yo kuvuga ishimwe ryayo no kuvuga imbaraga zayo. Ikibazo cyose twazanye n'ibindi byose kiba cyagize gute cyasubijwe mu izina rya Yesu. Umunsi umwe hari umuntu muzamureka dutekereze mu buryo bwo gusenga no kugira. Hari umuntu nagiye musengera yaragwaye amapepo, musengera ijoro ryose hanyuma riraca ngo habe mu gitondo ndavuga ngo nuko nyine azasengerwa n'abandi aya mapepo ntabwo yavamo tibiciyemo. Igihe nicaye mu gitondo umwuka w'Imana aranganiriza arambwira ngo umva makuru, arambwira ngo ijambo ry'Imana yareravuga ngo muzorambikaho ibiganza ku barwayi ngo bazokira mu izina rya Yesu. Apana kurya tubimenyereye ngo tuzatugira gutya ngo bikama bigenda gutya. Nkoresheje ijambo ry'Imana namampaguruka ndavuga ngo Mana ibiganza byanje byezwe mu izina rya Yesu muvuge ngo amen. None ushobora kubikora kugira ngo uyu muntu akire, ndambikaho ibiganza kuri wa muntu gutya muvuge ngo amen. Arambwira ngo narindwaye imyaka n'imyaka ndayikize mu izina rya Yesu. N'ubu ngubu ari Canada, hari hano ari Canada mu izina rya Yesu. Bishaka kuvuga iki? Hari imbaraga tugendana muri twebwe z'ubutsinzi bw'amaraso ya Yesu Kristo, imbaraga tugendana z'umusaraba wa Kristo muvuga ngo amen. Imbaraga tugendana z'ubutsinzi bwa Kristo muri twebwe. Apana kugenda gusa nk'igihe wabaye utabishoboye inginga Yesu agushoboye. Ariko apana gukanika, apana kugira gutya, apana kugira nimisubiremo mu izina rya Yesu. Mushakashake Bibiliya ni kuzivuga nguko mwomenye iso Yesu agira gute ashaka muri mwebwe kugira ngo bakorere ibintu mu izina rya Yesu. Muhereze Yesu cyubahiro, Imana ibaheze umugisha mu izina rya Yesu. Umuhagarekeza atarahaguruka Msalaba wa Yesu wameneta maraso waduhuje Imana. Msalaba wa Yesu msalaba wa Yesu wameneta maraso waduhuje Imana. Msalaba wa Yesu
Nimwike oya nimwike